Bantio shere nakne ke kuat leona la inqikin. Chiruli onala nakwan. Salika angela in. Yola kuchik shpandi ratin. Reavivados por su palabra. Yogo chitzolok saldi junmai rakal. Reshka ure li aquaber. Segunda de Reyes, capítulo 20. Chiruli kutan anakwan. Yogo chirilbal utrabinkil. Changruna kiyaher li aquaber. Ezequías. Kinimal shaher utliqaqwa kishtaqlash yebal renak tusak ruli rochach shbanak cholchonak takamq hokan kiye resh banli profet lah Isaías nak kirabia in kiyotek chol nak kitihok chiruli qaqwa utkiyabak lishtih li aquabej qawa Ezequías natauman sali versículo 3 liqaqwa kirabi lishtih utkishtaqla kuchik li profet Isaías yebal renak li Dios rabi chiklishtir utshrilah kuilishjalru kishtaqlash yebal renak tak irtasiq kiye gahkui renak chiru oshikutan tashik saruchosh liqaqwa kiye gahkui renak o lahu chiapchik ta yoyok sashben li ruchichochain kiye gahkui re nak ta kole chiruli aquabej re Asiria. Li profeta Isaías kishjib hun liban utkishlan rulish railal abanan lah Ezequías kishpatz hun re talil re naqtpa matzaqal ya naqtak iraq hokan naqataw re talil sali versículo 8 li versículo 9 10 ut 11 nashchechi hokain kicha oblah Isaías utkishche ana in li re talil tishke akwele qaqwa re naqtan naw naqtishbanu likishche matakwah naqlish muli saqeta khilok lahe baqyok chiubeh malach naqta suqiq chirish lahe baqyok kishchelah Ezequías mokocha ahta naqta khilok lahe baqyok chiubeh chiru naqta suqiq lahe baqyok toha naqli profet Isaías kidihok chiruli qaqwa utan kish suqisi lahe yok chi ishbeh lish muli saqe sa lish bislopal honal akas Saeb likutanaan li aquabej re Babilonia lah Merodak Baladan kirabi resilish jahel Ezequías utkishtaqla hunshu uthunshmatan naqatawsa li versículo 13 nashchechi hokain qaho naqgisaho shchol Ezequías naqkishkulaan utkishkut chirue lishtaq lah Merodak jishhunil lishbiomal li plat utli or li sununkilban utchabil aceit ho akwilik akreru nakanjalak re yalok li hochinal honimal kwang saeb lishkule mal tohanak kikulak rikin lah Ezequías li profeta Isaías chishpatzal re anili kwinqan utkarushye akwe parna chalchaq li aquabej kishseraqi re li profeta chishjunil li versículos 15 ut 17 nashche lah Isaías kipatzok kuchikre karuat sheril salakuchoch chan kishyelah Ezequías sheril chishjunil li aqreru kwang salikuchoch maga chik aru ingata shinkut chirwe utlah Isaías kishyere lah Ezequías habi li ratin lishye liqaqwa dakulaq shkutangil naqtesh kam Babilonia chishjunil li aqreru kwang salakuchoch li hochinal honimal sheshkula keshkula la mama aguishaan chalento anakwan maga chikta kana qarin chan liqaqwa lah Ezequías kishkohob shchol utkishye naq Hualchabi liratin li Dios. Le aquabej kishkere tal naq liratin li Dios tik ut hualchal. Hokanak kishkes ashchol. Haya naq takwang li tuktukilal ut li sailal chirulin yuam chan sa ashchol. Kwangat qebsh komon li shyemush banuom li aquabej. Hain sa hunchik li hu bartzib amil retali li shyome shbanuome li aquabej re Judá. Naq li aquabej Ezequías kikam ha chikliralal ki okchi aquabejink. Sashben li tenamit Jerusalén Manases shkaba li qatzol balchirish li hun mai chol hanain kahkwi li Dios naru chi banunk re li sachbacholej naqtikaq la chol jiru li Dios tatchten utbanu li chechi oma kwikin ho la o anakwan li qawa Ezequías ki kwan shonal reshkut balchirwe la Babilonia lishnimal shkwan kilal li nimah kwal Dios rubelah nak kikirtasik utlisach bacholeh kishbanu li Dios nak kishsuq isili saqe chirish laheb yok li patzok chokwe utcho akwe nakwan anak kwi li kepatze chak re li aquabej
aruna kerilla kwasaquitzin salacochoch utsalacuanjik. Ana in lishqatzol salish junmay raqal relishkap hu rebliakwabej. Nakakele bokbal nak chiruli kutangulaj junsut kuchik taqatauqi saliqaqangelain. Yola kuchik shban li ratin. Reavivados por su palabra na yeman cresa kashlan atin. Li Dios yosopte sin qere.